Nenad Aleksić i Miona Jovanović, bivši učesnici reality elite, odlučili su da naprave kratak predah od gradske gužve i zapute se na Zlatibor, popularnu srpsku planinu. Njih dvoje su svoje oduševljenje ovom destinacijom podelili sa pratiocima putem Instagram storija, prikazujući idilične prizore sa planine. Miona Jovanović je posebno istakla svoju pripremu za popodnevnu šetnju planinom sa Nenadom, pokazujući svoj outfit i naglašavajući lepotu prirode koja ih okružuje. Njih dvoje su očigledno uživali u svom trenutku provedenom u prirodi i delili ove intimne trenutke sa svojim pratiocima. Mi smo ih uhvatili dok šetaju ulicama i fotografišu se s fanovima koji su ih napali. Ne bili porazgovarali s njima. Reper nije skidao osmeh sa lica. Čini se da su uspeli da uplove u mirnu luku, stabilizuju vezu, a vidjet ćemo kako će Miona izgladiti odnose sa svojom porodicom. Juče smo ih uhvatili kako poziraju sa fanovima koji su ih zaustavljali, a danas su obradovali pratioce novom zajedničkom fotografijom koja je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Držali su se za ruke dok je Miona trenutak zabeležila i podelila putem Instagrama, a oboje su bili vrlo ozbiljni, što je mnoge navelo na razmišljanje šta se zapravo dešava u četiri zida i da li su zaista srećni zajedno. S obzirom da su pojedini zaključili da Jovanovićeva ne uživa u ovom odnosu, već da postoji određeni razlog zbog čega i dalje ne raskida s reperom. Ipak drugi su zaključili da Miona ovo namerno radi zbog bivšeg dečka Stanislava Krofaka koji sada uživa u Crnoj Gori sa Majom Marinković.